Шьҩини жьыжьаба шықәса раԥхьа иҟалеит аҵак дуӡӡа змаз ахҭыс. Аԥсуа жәлар ҳанцәа даҳзааишьҭит анаҩс ҳмилаҭ рзы ихьӡырҳәагахаз, ҳҭоурых аҿы хәызмаӡам алагала аанзыжьыз Дырмит Гәлиа. Иара Аԥсны арҿиаратәи еиҳараккаратәи усхкқәа зегьы шамахамзар дрылахәын. Арҿиаҩы диижьҭеи шьҩини жьыжьаба шықәса аҵра иазку аусмҩаԥгатәқәа рҳәаа иҭагӡаны шьыжьнаҵы Ҳаҟәа имҩаԥысит ибаҟамҵан ашәҭқәа рышьҭаҵара. Анаҩс аԥсуа литература ашьаҭаркҩы ихьӡ зызху аԥсуа ҭҵааратә институт аҿы иаартын иара ибиуст. Аусмҩаԥгатә далахәын Аԥсны Ахада инапынҵақәа назыгӡо Бадра Гәынба. Иахьа иҷыдоу мшуп аԥсуа жәлар зегьы ҳзыҳәа. Иҷыдоу избанзар ҳаԥсуа ҳәынҭқарра шьақәгыларц азыҳәа иҟазар акәын ҳаԥсуа ҩыра, ҳаԥсуа ҭоурых. Убарҭ зегьы рҟны ираԥхьаӡатәины ҳаԥсуа литература ауасхыр шьҭазҵаз, ажәа асахьарк ақьаад ианызҵаз, ихәыцыз ауаҩы аԥсуа жәлар рзы иаша Дырмит Есыф-иԥа Гәлиа диизар шьҩини жәаба шықәса аҵара иахьа аԥсуа жәлар зегьы ҳаицгәырӷьо иазгәаҳҭоит. Хымԥада иахьа рсазқәа мшуп, ҳазегьы еицгәаҳҭо, аҭынхаду ҳзаанзыжьыз ҳаԥсуа жәлар рмилаҭ аҟны Дмитри Есыф-иԥа Гәлиа имш азгәаҭара. Ишырдыруа еиԥш, сынтәа ашықәс зегьы иара ихьӡ аҟҵан, иаԥҵан аҳәынҭқарратә комиссиа, еиуеиԥшым аусмҩаԥгатәқәа мҩаԥаҳҟеит. Ируакуа иахьа ижәбо иааҳарҭоу абиуст, сара сгәы иаанагоит ари абиуст инарылукаашьа иара ихаҿсахьа аазырԥшо акәхеит. Ҭабуп ҳаиасҳәар сҭахуп Миран Сабион-иԥа иусумҭазы. Дырмит Гәлиа ибиуст авторс дамоуп аскульптор Амиран Адлеиба. Быԥҭаау антикатәи аԥсуааи антикатәи аҟазарақәа ҿык ахыкырсҭа уажәшьҭазҿу аԥсҭырнеи Кавкази Римки аҟазшьала сызнеирц сҭахуп. Ихәаԥшны анҵоз гипслыхқәоуп урҭ зегьы нкаҳаршьуеит. Ари даара сызҳәангьы насыԥ дук сҟазара агьахьӡом, анцәа умҳана былрад акагьы иацәшәаӡом, иҟоуп иҟаӡом. Убри дараӡан ус дуны ҟашәҵеит ҳәа зысыԥхьаӡеит. Дырмит Гәлиа ԥсабарала илаз абаҩхатәреи агәаӷьреи рыбзоураны иаԥиҵаз аусумҭақәа ҭҵаарадырратә интерес рымоуп. Ажәларқәа зегьы ирымоуп аҵеинагацәа, зыхьӡи зыжәлеи еидкыланы аҳәара амилаҭ рзы еснагь игәадуроу. Аԥсны жәлар рзы ус еиԥш иҟоу дыруаӡәкуп Дырмит Гәлиа. Зегь раԥхьагыла апоет, апрозаик, арккаҩы, аҵарауаҩ Дырмит Гәлиа захьӡу жәларбжьаратәи аҭҵаарадырратә конференциа еиҿкаан аинститут аҟны. Аԥсуа жәлар рзы ихаркшо ашықәс иагагьы мариамзаргьы ныҳәа дуӡӡоуп. Избан акәзар сынтәа аԥсуа сахьажәа ахацыркҩы, адоуҳатә ԥыза арккаҩы Дырмит Гәлиа шьҩини жәаба шықәса ихыҵит. Зегьы ирыцку ҳдоуҳатә ԥыза иԥсҭазаара ирҿиаратә дунеи алаԥшҳәаа ҿыци азнеишьа ҿыци рҭахны иҟоуп. Уимоу Дырмит ихьӡ, ихаҭара, акульт ашьҭыхра иаҭыԥны избоит сара иахьа. Проведение международной конференции, посвященной творческому наследию Дмитрия Гулия, дань уважения великому человеку, одному из основоположников абхазской литературы. Роль Гулия в развитии абхазской культуры сложно переоценить. Он сам писал и стихи, и прозу, переводил на абхазский язык Пушкина, Лермонтова, Чехова, составлял учебники и хрестоматии. Дмитрий Гулиа по праву стал воплощением абхазского интеллигента для всех граждан страны, имевших счастье прикоснуться к его творческому и научному наследию. Сарайха сазаткула тема Николай Тихонови Дырмит Гәлиа иреизыҟаз иазкуп. Абри Дырмит Гәлиа иҟнытә зныкымкәа ҩынтәымкәа даахьан иара. Еиҿцәажәахьан, убарҭ реиҿцәажәарақәа рак Гәлиа ихьӡ зху аҩны музеи аиҳабгьы аусзуҩцәагь тоуп, ибзианы ирдыруеит хәыц-хәыц. Ирыбжьысуаз ашәҟәқәа реиҿцәажәарақәа ҩажәи аабашқәа инаркны даауан. Ҩынҩажәа бышқәса рзыҳәан Гьаргь Гәлиа иара еицны Ҭемыр Барганџьиа иҩны инеихьан, ҩынҩажәа бышқәса рзыҳәан. Ҳара ибзианы иаадыруа Константин Симонов Гьаргь Гәлиа ироманқәа даара проблема ӷәӷәахьаршәыз романқәа ихырҟьаны даара иусқәа цәгьаны ианыҟаз Симонов дицхраан Москваҟа дшигаз атәоуп.
Аха Николай Тихонов гений бишбашкзоган Гергуля Дива Гулана дихчета кырца. Уету мачки юдруит. Ацарава. Адныҳәалара ҽҟәы ааишьҭит Аԥсны Жәлар Реизара аиҳабы Лаша Ашьба. Аԥсны Жәлар Реизара апарламент ахьӡала ишәыдаҳныҳәалоит иахьа имҩаԥысуа аконференциа иалахәыз зегьы. Аԥсуа жәлар ҵеилаша, Аԥсны Жәлар поет Дырмит Иосиф-иԥа Гәлиа диишьҭит шәҩынҩажәижәаба шықәса аҵара иазку жәларбжьаратәи аҵаарадырра апрактикатә конференциа аараҭра. Дырмит Гәлиа ахьӡ-ҳаракы даԥсахеит ааԥсара ҟамҵа шықәсы рацәала ижәлар рымаҵураҟны илшаз иабзоураны. Уи ганрацәала еиларсу ибаҩхатәра хыҵхырҭас иаман аԥсуа жәлар милаҭ традициақәа урҭ ирыларсын. Дырмит Иосиф-иԥа еснагь аԥсуа жәлар рхьаа-рԥеиԥш раарԥшра дашьҭан ашәҟәыҩҩы арккаҩ иаҳасаб ала ари аныԥшит аҭоурых, акультура, ауаажәлар аԥсҭазаараҟны имҩаԥигаз аусураҟны. Дырмит Гәлиа ирҿиара ибарҟәуп иҵаулоу хәҭахәыцрақәа рыла урҭ аԥсуа жәлар ҳмилаҭ хаҿра, ҳкультуратә хыҵхырҭақәа еиҳа инарҵауланы иҳаилдыркаауеит. Жәларбжьаратәи аҭҵаарадырратә конференциа аусура иацнаҵоит Ԥхынҷкәын жәаа рзы. Амра Зарандиаԥҳа, Лықьса Гәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.